mira talifusan yo masia o vai mi fefu ya hovo. Som sota deita menotola faluka ita zui balala halewe basa dede bakana YouTube YKB YKI TV andre. Sito bali ang renuada maghe kami felewalu bawa si felezara defi dua ngahana a dua bulasara sino mufaana ba buku renungan wasiat tehala moreba sura sinuna faza siwabuluatel basito bali tuho nyang renusida tehala moreba ngabua si efa imane badae baabala moreba ve goso ni dana semua Yehova siaw abala moreba dulu nasian re sabe esibai ira talifusan yo masia noto bali sito ele kheda yadae na so ginato volobase sekolah mazui volobase berelo segua batoniha sangoguna ginata andre bave amoi maner sozi moi ba bevenasi sozi moi bahili babanahia si mana bauroma kheda hawa ibua bahawa asehi oboita lowalangi babanahia andre goi bauroma kheda haniha ita waha side ide ita fana lowalangi ha omboita silefa abel andre sinangea tai deo ita fana lowalangi batafola khami denia pasura zinuna ni basoda andre edana yoroma khada sanura sura zinuna andre walangi andre banorazo bagulidana masager fefu wabele siso bagulidana he ve goso ni dana segua he dulu dana patana beriana le sitra moroi bawa bele lo walangi fefu gavala siso bagulidana andre oi sobare gama terewa lo walangi dae nifati zanura sura zinuna andre badae gei sitobali dane vamatida walangi beremeno taila beremeno roma kheda hawa ebua kumboitania sifau ita gibadae yabi la talifusan yo masia fefu ngawala hadeia zisoba gulidano andre bano oi soguna baba orida oi to bali dela kezo aya ba wondo rogoya ita ba wango benehi fefu soguna kheda bate kauni ita gei vefau ba wondo roga fefu komboita lowalangi siso bazifasui ya ita ena atua ita gei ba wango gunae fabai letekiko ena tasuno lowalangi batafola khami lowalangi baba urida bere ngavale komboitania misuno ai lowalangi milau manu nefefu samati misuno ai lowalangi ira talifusan yo masia iru gida kangeran wada makhadre bay olive ame mo subscribe like bami faya magay mana wada tanbe ena fama tangiran lusi naromali tolo ita soaya yaho Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.